dinara. 800. Sušena riba, kuvana rakija. Hvala. Pošto mač? Stonu? Slanine, a? Ima i toga? Znači, na veliko ima slanine. To prvi put čujem ovdje. Sad tamo tepa ova pesma Dobro je kad u životu i poslije traži autorska prava na YouTube. Znaš? Ima i kajševi ako si nevaspitno. Baterija pala na jednu liniju. A mučko? Ajmo dalje, gospodo, izvolite. Uzmi stavljaj ove. Ne, slikaj, ja pravim. Limunada. Koliko je ovo? Da. A, crta med. Crta med, da? Možda crta s njim, kaže. Crta s medom, znači, kako se prekine nije pravi. Ovo je traži neki Holanđanin da snimim. Ovo, vidi. Ovo njega interesuje. Kad